dunia thur podcast haulim dia kisanon ihia kaya unau nu Oxford UK apa na hon join thei kina matong ki pathu ka ken masa chena pan masa dia I til ki kupkom na pan mai na amana self introduction ma ama ki pulak na hun pe masane Hello กี่ปาหัวกามินก้นเกียนปะเดียกามินค่ะจิงหาโจเมื่อโจจันสำเร็จหาโจจันสำเร็จกันูกันูตังคุลเตียหิเสียกันนะอวันจันเทเดเมื่อวันค่ะกามินบานะin lama hi le new lam ka veng wa ma hun sot pi kana omwa hoi bana tu kum paita kum sagi khong phal thei ta di headquarter venga kana pem to wa hoi la ka om naw hoi la khilel ma bana kanu kha dana kon gen bangena tangkhul te hi amen kan rei phi hi in kapa hi le song khan moi hang sing song khan moi a hia kau hi tulela in kwan guk pha in headquarter venga omlel ka hiyo chi kha ko personal introduction ma ko ke mi mala kon gen ma sa hi ole ki pa hoya nasiam sin malam to ki saina UK Oxford akai chi tan akithea hoi kha detail jo devena hon genin la na journey khamo na ki bul ki patdan khong ahaksan banga hi a process ahaksan na to akhakte na experience khakte opportunities na to ate mo wai ti to ki sai ka on gen pi lete ole hi ki pa wa ya lekha sim na to ki sai University of Oxford a khatwa izilel chi a hi wai pen a details kon gen mai na lekha sim na lama hi le BA tan kha DU mo Delhi University akana zawa hoi bana theology line ka line ki khengina ka ya secular line but theology line na lutina Grace Bible College akha MD vana zo bana ministry chi di hinte hai saptoma full time chat hilowina hai charity project tuam khonga mo na semina huchena kana oma hwa khitina South India Sayaksa Bangalore Sayaksa kana theology pastoral theology and counseling mo kana hi nona hoi bana inlama we care counseling center akha counseling le training to kisai covid hong om su lai teng chi di hinte hoi kim lak teng apan semina hoi hin nungina ni kumina University of Oxford abanzil dia kha an apply in admission offer kana muwa hoi kha ni kumana pai kumasa 2024 apai di ka hi lele then sa details and why le kon gen dia hi thelo ja ken ka course ka differa why bana amawle hon accept mo faculty of theology and religion kichi anwaya sem zillel ka hi why kha hon accept un nikum 2025 October pena pandya kha hon accept bana why pen join dia kha ke nikum pa in to year 1 kha zaude ge chi di hinte oadan hilal mo azil na lampang kha educational background wa here why bana pau sa pa kon heltel zek zel azyak pau kha akesiam sakdwa chi na hilo hilele again kim zo kha khunongom second jin hilele pau again ze sa pau ang heltel zel chi da na hi hoi bana kon gen be non dia Oxford bang chana pai kha chi kha ka subject kha ken le Oxford aba pai di si dana hisab kholo mo abroad studies khong cho ana lunglot bana what can I do chidan de wangai to na khong chona ne hilele ke ki patdan kha cha mi khen kha tu lai te a dia kha AI หุ่นของ ita chat GPT ของมินทิลของจะดงเทจะไว้โจile ai khana ki old school simin chin manual paid mai mo hard work paid ma khana ki pan wa kha ai thei na ban ai bat na ta na Google search tok mai chu wa kha ken chu Google searching
Evangelical Theological College จะค่ะก็กดตบเลยจะก็ search เลยค่ะ algorithm เองค่ะจะ university ตอมฮอนเปียอินจินไว้แล้วก็ใกล้นะคะ Wycliffe Hall ที่จีมั้งWycliffe Hall ฮอนเปียอินจินจะdetails จะ college details จะคงไปเอ็นงาไว้ก็ไปเอ็ดจังค่ะโอ้mark a criteria ตอมคง apply ดีด้านจิคงก็ไปเอ็ดจังค่ะโอเคฮิตทวินเตจิก็ไงตัวนางไว้ apply จะคงกิสักจังค่ะ college ค่ะUniversity of Oxford จะฮอน direct ได้มั้งจะจังกี่พูดกัน apply มั้งจะกี่จะองเลบ่อยมองเลบ่อยอยู่ตอนองเมียนIlele criteria ของhoy taka admission criteria ของhoy taka college จังค่ะkelle bang chigen dia ingai to na kha cha abroad chi wa khilo Oxford ba chi dan de wa cha zoom pi chi di ha khat mi injin Ilele ajingle ki hinai lo mi no offer le hilo why can't I try chi dan de khat ma I think ya le jinglo hi mai di try him the boy chi dan de da kana try ya why kha ananwam khol gi a try I apply mai le mo a step tam lo ba mai changa kya kha masters in applied theology I hear PhD pathway di mo PI Oxford ka PhD kichi launching di field kichi mo and my pathway di here hilele masters taught class research and taught class ka masa chi dana here why ka proposal piak ngai hong hi potential supervisor di khong hopi ngai hong hi azo changa i written work on omsau 2000 word words each ของจะเปียกngai submit ngaiจะtamongom mo na sep di sa mai mo assignment khan kel ma ki bang college kai ki ma ki bang danawam ilele le kha gel le kha sim khong ilung do na la ma hi chaken le wa te khong hi cha apply ani peto why a hi le amaw le ka submit khitina hona email 2024 March 13 ni na email hong root engine we offer you admission hon chi mo cha hong pai wai dan na hi wai kha kan mu dan hilele a fees chi hong kha abroad pai ni chi kha sum tampi se na hong hinon ma visa sai na man mai ya le sum tampi India test alak sa si ma hong ken wai sum pela tadi ta chi hong ngai to nang non in sung ne ilelam kinga di hi top le hi theilo bana financial status le hon zir lo bana ke hai bang chi che wai ale lungkya na tampi hin hi le ke mizia khatle cho hi nge dia cha hi di mai voi chi dan do attitude nei te sia sum ching ka le nei lo hi le let's do it chi dan do cha banga ngam phut khen tia kha rational kholo to rational kholo engine a practical di khong ingai to chang kha yai ko yang bang chi di chi kha tamatam om hi le by faith chama theology zil mai cha by faith kon chi dia gin nan hat hin te hoya pathian hin hai alungul na lungru na hai hon pia hi le alampi hongom min te chi kha ke kha kalung sima hwai omin chin a om ke le kat kai te di chi na hi lo hi le let's see chi in mo a website fees and funding chi khong a website ami chu college kai u na te kha website khong inlam te a hu chi diam ave ka hu tel details lo ka the hi le abroad university te kha a website or college website ka details page ma mo details page ma in chin wai te kha i at pe I zon pe ilung lut nak le kha cha ana omejo engine wai kha funding ke bang ka eligible dia chi te and non why think cho study bol na research bol na ale kha lut mo why deadline di bang hun bang mon chi khong en azo cha theology line bang in funding le grant teng le na nei khol lo lai azo changa kha amao kha a limitation hai age group hai tan why tan chi khong online mo chan do ong in azo changa kya theology line na hi yak ma takali
India Bangladesh scholarship ana tam hollo azo changa huchi khatam tam om in a challenges su sangma ma funding lamak lungkiat na de tam piong om mo hilele admission muta a funding bang chi di chin ka boya azak chu scholarship chu ka application to scholarship apai khom le chu om tham mo hilele competitive right jaken mudimum mulo di chi ong hinon in chin wa jaka sources om thei di teng dap kwal ngai changa ke le dap kwal hu chi ko ma student loan khong le en mo student loan bang le min kha science subject chi khong STEM chi khong ka pe u zone chin theology line bang on pe u khol lo mo on consider khol lo azo cha hai scholarship India government wa ya tribal welfare noi khong ale en mo cha bangale cha khoda to pe mai mo chi mai kong nu zwalia cha ka et lo na ting en chi di hinte ya le scholarship ya le no boy tribal ti adi hu chi apply thi boy mo chi dan de mo cha wai da na hia ai cha tom kimin gen hon summarize wa le zong pet ma chi di hinte ka dot di le lo ko ke ba dong di chi le ke le thei tuan lo Oxford ji chang ana kai sa hia chi iwa dot gui thei di hongom lo email khong cho amau ki email in jin hilele a perspective le a condition apata bang chi dot di chi ti ongom lo mo in jin kha a grassroots pe ma cha khwata ka khwat pe wa yi chi di ya chu mo in student loan kala pan pi tu di le hon de sak tu akalak laka khen khat hong cha lungkiat vung hon hongom in student loan bang za hiam scheme na oma hwai ti khong ka apply ai cha alampi hongom to mo chidan da na ka hi thea to hwai da na hi le full scholarship student loan full kamulo za kera part time job ka visa sin kha part time job tem thei dia kha kar khata 20 hours per week ma same thei dia kha hon phal sakin student visa in kha azo college seng teng le ki bang lo Oxford uni kha a top te la ka hi ja khin te hours most na sep thei le hong tam zo chi de te benefits ana om yen sin hwai kha ka sema gim hwai pen ma mo le kha sim di cha sang mai critical level cha standard sang khat expectation om ko ma ny Indian education system kha part time job ong sem ko ma le kha sim chi lakti ana ki train khalo hi chang kha struggle chu alian ma hilele tum tak lunglut tak kwan hi ke le chu lungkya na di ta mo yai teng chawa le wai da na hiya wai kha ka hi dan chi din te ka college admission zon dan ka funding le grant zon dan bana tu le to asum financial sources mo why ba ahia zo cha ka study ka subject kha Friday kha ka class ka main core class ka Friday hinjin hu chi lo kha self study research ka hi tang piwa mo on topic tam pi o ma hwai te la ka research cha hi si din te essay li ge ngai kum khata essay li ge ngai in 7,000 words hi ngai jin hwai kha research bo library ko seminar ko uni sunga hai faculty tom ma ke topic to related seminar si te ko nga cha telin hi cha banga research hi top hi mai ma chi da na hi wa ka hi la ma ti pa hwai nim gen le lunglut hwai na journey bang lunglut hwai ma ka sa azia challenging ma le hi mo nang le nang ki khwat khyat tom chi bang chu namai lo thilhak sapi kha te ya ken le helam to ki sai kana en khazak jela ai zaka process kha lu chwak thei tak lo hen chen ai zaka nang chu amun tan na tung pia ki pa hwai ai maya bana denanan gen khak le rational law chi ding hia cha mi hing ngai to dana hi ding hi le kha tung zo hwai khol lo hi zaka pathian to gen na pang zaka banga to dana fulfill chi changa takswa thei mo wai hi pathian ni na hon pi hi na ka thea
rational taka hi ding chile sum lambang atang pia e lamte laisim siam sin dia kwan kheding chi chang hak sa ki sa etan pi hin chen hoi zaka india sung mai mai ale to theological context a ichi chang sayax bangalore sayax khong kidel utin chen la hak sa ki sa wa mo in chen tang etia khong adang khong kidel zel chi dan hin chen to kon gen hai kon gen jak chu financial condition kha akhan mo bo khat ana higi mo theological studies ale pelo lingi ge ai khan na ki zong thea amun tan na tung wak chi wak le hilo part time job to studies thwa zoma lai mo challenging ma khat hina ka thea bana nenanon gen alung lut ma lo tia de chu watung mok le survive na di ana twan lo zel mo ai zaka alung lut te ma dinga kha kong ana ki hong hina ka thea azot chang educational background bangnon gen le Delhi University apana Grace Bible College SAYX chite le UK tan tung thei omoi kha tupi kasa chidia na subject to kisai leng lunglut vai kasa applied theology kha ihai lama ki zangi khollo helam ka chi chiang India ke the khang na tana kha ka ke za khalo ai ke le aki frame dan tuam hi chi chu ka thei ke amo ai za tin applied theology nang discipline nang area of study pen to ke sai bang le lung lu thai ka sawai bang leng hon explore pi le chen ole applied theology chi kha ta Oxford University of Oxford kha college tam omin jin som liwal hi veo ka theida na mo he ka thei khale ke som liwal omin jin why noya kha college bangza hiamin khat Faculty of Theology and Religion college bangza hiama omin jin why noya kha hai department mai ni biblical studies OT Old Testament New Testament azo changa Christian ethics chi dan da itwa US lamten ethics lama ki amin ki zang ak thei siam dan le Indian Asian context ak zang dan le UK ak zang dan kha cha anwan som chi dia acha akibalo na zek mo injin hilile twa Indian term dan de wena thei siam dan in gen taleng practical theology chi tokenai mo injin hilile twa ki department pe na kha hai college de na kon gen kha ki kana weekly hall kha permanent hall ki chin hai theology focus de wana ke kai na pen ta kha Anglican tia hinjin Baptist tia le Catholic le azo changa Anglo Catholic tia bangza hia mo min chin azo Baptist azo Anglican azo Catholic ma chi di hinte cha en chu Catholic cha ki thei to pe chu in la le ya in la ba I pai le kha cha aki hian ne na tam lwa mo in jim Anglican bang le chai aki khop na wa ki khop le he Catholic hi lo moi chi changa la ai na hi lo zel chi dan do ai chai thei be ta ma ta mo mai chu ai thei na kha Baptist si mai mo Protestant ai ke le Presbyterian ai ke Catholic cha ke thei to pe chu hu dan ana hi kholo in azo ke kai na banga le majority chi di hinte Anglican hi jak ta ka kha Church of England mo Queen King to Queen ten kha church te kha hi la ka kha Church of England ki chin ja ma kha cha en kayo chi zen hi sponsor mo cha a simple pen ngeleng why noya a church te a local church lambang again di hitaleng lam ka south lam ka north mo Mizoram division chi dan do ma le kha a division dan o min area hongom suke a local church ten cha so lun chin he college kha ordinance chun chin pastor priest secretary ote kha at ordination nga ma college song kayo chi di hinte practical plus education ma hong hi in white te majority kha ke kai na kha kayo hilile hai BA BSc MPhil chidan de subject dang mo science chemistry material science engineering chi khong le student ombe ve hele a majority white te hong hi mo injin hu chak ki kai khom injin ki khom hwa kha a local church on kha ai ko local apa ta hi ka son diu chin hwa kha khang kai hwa te to chak ki kai injin hwa ja ka ke subject kha apply
a student bangza tamzot de kha practical ma ama ministerial training chi din ta lunglu te kha he line omo so applied theology e chi chang kha atang pia ka hi wa hi le doctrine context and practice ma he te kha en tang pi a context i chi ki engine a practice ki engine tradition khong ki engine wa zo cha doctrine so he teng kha bangchadana reflection om zel he teng bangchana pai khom zel chi kha dano tang pi to te hina dia doctrine of ni sin bang hitale he sin pen kha he context a bangchana preaching bolo bangchana theisiamo ma chi wa kha context a practice to azo changa kha doctrine context and then a practice chang bangjan same khiao chi dan de wai dan de ti kha essay khong lai khong ge chang wai dan de research khong ki bo azo chang approach dan tom le tam pian o min chin atang pi na practical angai poi mo applied theology chang chu practical aspect om te ngai wa ja ka kha amount charge khong byakin khong ha ki ha involve ma mau mo tu khong ale ko to summer break ne yunga ka essay gel du ja ka kha essay get ngai chu wai a topic pe kha submit di on approve wale wai ki na ki same wai di ki bol ai chang kha to ke classmate te khat bang essay topic di a kha placement dia kha amau kha banga chi do hu chi do chi amno alunglu nawam email geun jin administration yam ko yam email geun jin he na ka se ma ka lunglu ta wai mura kong hi theidiam cha dong chet mayu mo ai wo chu to confidence khong le min a chi wale le poisa lo mo injin cha hi ngamo injin to ka classmate te khat bang le Italy Florence mo a the ngai le hi lo hilele hai work nuwa menga ya kong pai the diam cha dong top in chin aman le positive response I ole chiun chin to wa zinin chin why dia ni som ni le khat om de pa pai top chidan de wa kha a practical a doctrine le context a chidan de kha ka na sep danu hai applied theology no ya hitang pi mo align dang te to kha Bible theological studies le ne chikha ana slightly ana difference om doctrine ki sukhate te hi zia ka practice to mo he te gyal ki sukhate te wai bana methodologies ka ha bo ma wa mo le kha gyal research methodologies si te kha ki ha bo ma yen wai te khong a hit di tang pi azo integration with different discipline like sociology psychology politics si te mo subject ka integrate weaving together chi kha ha bo ma a chiang ya ka gen dan ha chiang ka sa ke chu kan an gen hileng chu a practical aspect lam focus doctrine teng su chini wai anina zo chang context lam bang hingle context na wai pana bang chi practice kha di chi mo context based hi chile tu na wai dan bang hi le et chang na ding ina wa tu chang nang thei siam na tanai ke le tu chang nang thei be na tana mo wai pan sanina lam te hi dan lam a ki practice dan mo hi dan pen banga comparison chi ding la hi lo deu bang chi gen de do hai a hemu lak poimo ma hi anit so ma hi mo hai a direction hi de one pai di chi hiam as a pastoral ministry hiam mission hiam hai safeguarding taking care community taking care ministry mo ai ke safeguarding ministry him te ya cheni counseling chi hiam hi ke le pastoral chi hiam chi te ya mo evangelism chi hiam wai te la ka needs na thei omle chi dia wai perspective hi again na ka thei siam I abang hat hi chu a controversial thei di tam pi ki om chin tu lai khap cha ngai an tom a thak hongom ta mo bang ja ka sape zilna khong bang ja ka sape perspective et dan khong en bang ladi ai ke le to aswa ka le ki to del thei pan la ngai hi chi dan de hai decolonize lung sim kha hong ha om lo ma mo
poi mo na muna chu hilele twa ko kazil now ka subject applied theology ma le kha aki kha theological reflection ki ha bole chu so theological reflection in an tu tampi omte la ka poi mo ma khat kha in a practice sa tampi te kha I reflect ki changa a idea hi na a practice te kha a hoi zo di khan zok na dia kha deconstruct ngai ai ke khet nen zek ngai et thak ngai ai ke le bolem thak ngai chi te kha ki ka tu pe no chi din te ka subject kun mo tu pe hong hin chin hu chi a hi lai kha lam kha research related in get leng research get kha ki to chi di hin te a practical hai a practical a same lo chi dia la same ki hi chu same lo ki lo mo ki same chi le kha tak ki hon gel che Oxford ina de dan kham bang da college dang te le thau da hele ki to ka ka na hi ja ka kha I su kha ka ja ngun gen dia I reference kha le kha gel chang kha reference piak thek di oi taka a material de ki de chu wai pen kha YouTube le hi thei Twitter le hi thei newspaper le hi thei Instagram le hi thei or any academic paper mo le hi thei chu hilele cha le kha tun tak ja I hon gal di cha reference di chi cha kha ke line big tak kha cha thuk tak studies kha ana tam lo ana tam lo in chin hwai kha ken ka phut te la ka haksa ka sak chi din te I creative zo ke ale I cha I va refer di hongom lo mo reference om lo ngai to ana pong gel cha tama tam gel ti pen kha original idea om tho le amao kha reference de we chu mean idea na om sa ti to cha pai khom di de mo so ken kha sociology political perspective khong apa ta idea to cha kon integrate khong ngai hong bang wa ja ka kha research lamma ma le et thak di ki reflect to ak di chi takasu tali kha gel kichi kha wai lam kha poi mo ma dan kamwa wai bana unknown reflect practical taka reflect twak ma hi le caregiving mo caregiving cha apathya na same theology a pastor te work tilowena ya ke tu mai le ya seminar ko department Christian ethic noya kabatel ecologies of care kichi mo hoi noya kha again o kha lak twak ma le dikkasak ma kha to ma hoi chu banga gen oi chi le pastor te wa khilo engine hai care a cycle ecologist mo hai a cycle pen kha doctor te le hi te psychiatrist le hi te teacher le hi te counselor le hi te pastor le hi te ecologist pen kha great khong ai hi chi mo wai ja mo ma amao mi teng kha professional la psychiatrist khong ki train thei vek hilo jin hila basic ka ane yo charge teng ina nei go practical le hoi kana sak ma kha chu safeguarding training nei te we chu so Sunday school how to di in the safeguarding training now pang to kisuka di kumching lo to kisuka di cha safeguarding training ne yo pastor ten le safeguarding training ne yo mo so ken le to ki kaina a kha Anglican hinji amawa he basic level 1 level 2 safeguarding class la mo injin why certificate nei lo ti kha direct ai cha now pang how to di hilele la lo ala kwalele wai masasaku mo ai wai katampi wai safeguarding in khami to kisukhang na ba ka care wa khilo amau mama le kep di dan self care mo wai kha wai teng chunga me ki chu in jin atu tu na chi din te curriculum om ji wai khong kha poi mo ka sa e lama mo positive ka lambi ke subject to le ki to ak ilama reflect to ak chi din te in practice to ak ma oh in he denanon gen te lunglut hwai tampi taknon gen hia at masapena kan dot nop om lai chu writing to ki sai mo writing to writing chi chang a research paper kha a context a reference piak ding hon tom lo a context a ministry hi di a hi la chu a context base a research hi di hi chang a wai a reference ding kha tom
จีนายไปหมดเลยไอ้เหี้ยโอเคlo ya chu hi lo hi le le mo i bangale cha substance deep they were study na bol di lo in jin ha Regents Park College kha Baptist ti a in jin amao chu a lam to ke sai Baptist hong lut ma sak na to ke sai archives ของchu material na om tham tham mo hille i tate kina dia ken bang ka gel ut te kha mental health related ของye jo also doctrine of sin chi khong achi changa why nan de su kha di research paper hong kon et changa kha why to ki sai om wang ma ka thei lo le ka thei hi le kai chi na ta na ka mu hak sa in jin wa ja ka pioneering na sep ma chu hi ke hi mo to like perhaps ke hi pe na pa ta hong om zek di ke apan le min hon refer din wa zo cha hong kilem to di a pioneering na sep chu hi khamai the hi le mi khat wa hi thei loi cha subject danga om lo chi na hi lo ina te hi abi ta ke theology line khong banga le research writing cha gel top hi lo ding in cha min gam danga om te tan pha in refer thei di khopia la gun chi di hin te mo le kha kha gya to ka sa cái idea chu banga i school nei teu tu changa bachelor master hi na azo chang hei secular education wa khilowa le theological education te tan pha le paper produce thei di tan pha ki mentor mo publish bol thei di tan pa ki mentor chon poima ma hi na kamwa wai a quality nei thei di khopa ki training poimo mo a wai dinga kilam la na asiam sin na in pen in leng on ha pan ma baka agai tu di mentor poimo tak khat mo to da na la ka reference pyak thei na di bang om thei le chi kha dei wai chi thu bang leng a needs pe non gen khia hi na ka thea mo ba na naw pang chi chang naw pang chi chang asiam sin lai te ngai to na hoi tak tak nei tampiom di even fiction khong be kina writing khongom thei hian la zo chang literature to ki sai bang le society nei te khong bang in le to hai asiam sin lai te lunglu na nei te poetry khong chi hiam moi ke le story writing essay chi te hai platform ding hai tak om le zo hi khamai in te ke thelo exactly khamai the ai zekina to dan stage chema platform ding tam sem mo hai production ichema om the nang ding ina dei to sam hwai ma du to sam chi dia ma dei sakwai chi sa dei hoi da nom the le chi khong koi mo na ka mo bana na khat ecologies of care chinan gen kha mo ecology to ki sai nan gen le leng tuna ilambang ale ecology to ki sai apui mo na chu ki ha gen lovak nai lo a hi zaka hai thak chiang khonga chu ki gen zak khamai thei mo hai thak chiang khonga ki gen zak khamai thein a hi zaka kembin nana tak tak chu ki pursue tak tak hilowina ka thea ken leng hai dan to ki sai paper lunglut hoi anasa a hi zaka ihon gyal tak tak di changa a reference di khan to ma lai sang thua pana a doctrine base a chu omin a theology base a omin hilale context base a chu a paper ki gyal sam khollo ai zaka interview khon ngai di mo hai dia le mi masa te angai to na hoi takan na nei ki isa chi te kha omnon chat lo ding dan kha to min chen hoi to ke sai bang le kha hak sama ma mo ai zaka research a chu helam to ke sai chu kille ki zakai lo ai hi chi khong bang le kha be be ngai to hoi sim la ai zaka hi le chu khanom de ka ging ta mo mi tam pin chu to dan na banga food stock ki sai anthropology te hiam sociologist to ki sai na study kha te hiam paper khong bang le ka mu za zo mo ai te bang le to da na tam sem ki poi mo hi chi kha non ge na ai ki pa wai ka sa ngai he tu te to da na inspire an na lung lu to mo ai bang to da na lai publish the di ko pa na pursue the gule banga hai ma di kon si di kon pe lap exam John please le kha publish thei di chi bang te kina dia kha
ya kha asia china hong hi pa lo mo injin hilele igen no pen ta kha bangdang hilowin jin a quality nei jodi le yai pen kha mimal ale mimal lunglu na le mimal kukal zo na le kinga chu tampi om tham hilele institution khan khat te khong bible college wa khilo college dang him khong bang le kha igel chianga yai ikihil dan mo le kha gel dia ikihil dan chi te khong kha bang chige de do reflect thaka mo reflect thaka i aka in a practice sa te bang bolem thak di om le bolem thak ngai do ka chi na chiang o me chu azyak bel ki chi non gen leng i hun kha hong ti kheng in chin hun khai chang pai chi dia asa ba paradigm shift mo chi chang a kha tu lai bang ki kino ei chu ki kino in chin le kha gel chi bang le khang thak te na gel pe dwam chi bang chu ngai to na om sim mai mo chi chu reels scroll ai cha pai mai chang a hilili hwai lai hwai hai culture input di hai ton dan lungsima tu thak di achi tu thak di chi pian kha hi dia le chu huya school khong college khong family khong ale hi in kwan sung ma ale hi mo ngai poi mo na le kha sim le kha gel dan chi ti hong poi mo hai pen kha awan tang a hi ta zwal le wai zo chang a method a practice a system le kha bang chi gel di tan pha le e thak twa ka do ka chi na chiang o me chu a zyak bel twa here Oxford University a ken le ka struggle ma khat hilele why de hon pu shu chi di hin te ma le kha gel changa khat om chu critical analysis kha cha why hi dan pu shu hi mai chi di hin te ile kha gel te mo ei la cha ki critical lwa le khen chak ma ki swang la chi zen dia te ki om mi hoi na bang cha a positive side a ki gel azo cha ki hewa zo changa hu chi lwa khonga I hon gel cha I research ka shallow thuk zo lo mo thuk zo lo chi bang om wa ja ka te ki na dia research methodologies le kha gel ken kha ese bang za yam gel tai nga hwai lak te hwai lak bang ale kwa methodologies research methodologies di kha ana gel ana pan khia hi chan hi di chi dan le kha bu khona me chu so ken bang pen apply di bang jang di why ka de hi le bang jan approach di ka le kha gel na ka context lam ka context hi le lam ka context ha de phatwa methodologies bang jang leng bang phatwam di ti tan pha mo icha le chu inborn talent ta le kha gel siam the ana omin chin hilele yai pet adip taka mina refer the di khopya la research mo refer the di khopya la ka le kha gel apai dan di research methodologies bang ka jang chi khong kha hwai te khong bang le school khong a le ki hil lwa la mu thei lo ke cho ke the na ta na mo a ki hil na tan om le ei lam chini atamzo ten I thei dwa ma ka thei kia hi le atamzo in kha abik ta kan theological college khong banga le ana ki hil khol lo he lampang te mo secular banga ki hil dia ma BA ke zilai khong banga chon ki hil tam khol lo da ni ka the ki chak ki pumzon I teacher te ki del I mai mo za do ki omin ten hi le twa kha twa te khena dia ken le ha le kha at bang kon research hi research methodologies di te kha okay yeah te khena de hi bang ale okay akile ale pa ya na le pai lo ki ke ya models of contextual theology Stephen Bevans mo hai bang contextual theology related nga o me chu so hai bang simin hai bang enin hai pen chu ken kam essay ga na ki adin ka apply di chi te khina de ken bang synthesis model mo a model synthesis bang ja ka synthesis de ichi chianga kha contextual pen ma atwal swak pen ma idea hong po di chi ngai dan om kom ma ke ngai ken bang ja ka hwai tel chi chang kha synthesis bang ja ka te lai chi le I khovial kha cha globalize go pin jin ngai dan tam pi
ya wak ichi theilo to tampi cha ikhang na hongom ta education system le hi phone bang mo aya tampi ke lai chu ikichei dan te khong khang thak te kichei dan te khong kichin kichei ko chi le phone a en tang jo kichei mai wei chu mo in chinwa ja ka kha twal swak wak ai aya input de kong ko ma hai synthesis model in kha khovel kha pa he vek lo to bang chen igom khom the dia te khina dia mo mental health care banggel ke chu mental health care ha synthesis model zangin hele mental health ichi western idea western concept te to hoi positive protective factors banga implement khom the di te khina dia collective memory heal khom now leng khom misi sun khom he leng khom ong bang mo good practice chu atwal so kai chu ilele why pen in kha bible doctrine le bible theology le western mental health care ideas bangza hiam hon idea hon put hon la khom akigom khom the synthesize he on omin why ten weave khoma care pyak the hi chidan deu te na the sia mo cha ile kha gel khong chang bang le he cha oi ta ka bangza ka hai mun ka gel hai paragraph bangza ka gel hai model bangza ka zat hai future hai hon tun di chi ka de zia ka hai ka gel hi chi te ma cha hoi ta ka en bang chi di thesis mo thesis i gel la zia hoi ta ka chiang ta ka get paper content chi khong ka de hoi ma ka sa mo sim di he ka gen dan ka kon gen nuam lo te la kon gen ke ka mo mat a chiang dia ma mu jan de le kha bang le tampi zong leng hu jamina na sepo ana bakhato tampi o mani mo to te kena de ken example compare Stephen Bivens mo kai lo le adang tampi om hai dan de tampi kon gen theology to ki sai bang ale to Indian Christian theology chi khong amau amilui teu amilui ka chi chianga ami masa asiam ma anapil masa te ina amau Hindu thoughts Hindu ka chi chianga chu asia chi na hi pa lo mo ai a tradition a kinai ti ma amau tradition la nusia la hi tuan lo a culture la bangtan hiama retain tho Hindu hi nawa identity khatuma ai zeka a practice teu chu a hoi alak thai Christianity to aming mat thei om te achanga dia amin thangma ma apaswami eje apaswami chitan de te khong mo moi te cha amau Hinduism bhakti tradition devotion mo why idea khong a Christian tradition ai on hen lu changwa banga amau twal swak khat han swak thei chitan khatamin chinwai chu denana gen dan dewa synthetic model mo wai te khong zanga theology khong anabol hiaw chen kon chidia wai bang nang gen le to da na elak banga le wai dan perspective a thei ding tampi an om di dan ve chi khong mo a western chau zanga ya te hoi lo chia ba pai hia chi sanga a theological institution na alai gel ten le to dan de te khong honet beu mo honet beu poimo hi na ka theya ba na zo changa theological institution te na leng hiai secular chi chang asia hi pa lo achana ding ina sociology khong philosophy khong anthropology chi to ki sai bang le lai yal tampi bang leng sim khoma integrate hi dan om le mo cha broader perspective on pedi o chi lo changa a theological a ki train hi changa chu why a doctrine base ya theological perspective so lying gel som chang kha on wide zo lo mo a context on so kha zo lo ngai dan kha thin chen mi ngai dan bang le thei poi mo i chang ina a lai bu atwam tom sim bang leng lunglut ma nga hi na ka thei ai to ki sai mo tuna ka chi chengina GBC product chat hiya GBC product chat hiya tang pia ito Sirampur de ke bat lo na chu tang pia Sirampur te na ya pe na hoi lo ka chi nai zen zen lo ya na hoi lo mo ai za ka paidan khata ke bang lo khat chu khat chau gen zwal le paper kha produce te te ung re mo Sirampur aten kha cha lai gel hoi ta ka enforcement chen azo changai journals te khong tribal journals hiam theological journals te hiam ye changa contribution bol te tang pia Serampura pan khong na hi tang pi sim ge yo mo lai ge min chik chin bek me zo tia bang le tampi min tuang tampi kam kha ko min chen ai zaka ya chet pen chu mission perspective a ki trainee dio chi bang ling sima ma wai chu mai dan khatom min na zo changa
a theological institution na yan ki him chiang ale a student te pen a student te potential in up akibat zo lo zia ka le awai a level tan khat banga ki a leverage zo lo de idio chi bang le lung simangai to na tampio min chen ma ai zo i kwa ma vakimo sa le hi tuan ke mo sak dana gen thu le ke mo it's improve na dile ma institution na pa na le improvement de tampio ba na a student pen le ready ma nga mo improve le student te pen le ki ready ma ngai chinoi zaka banga tu chang tu din muna chu mission hi dan le NDP and idea khong bang le ye ta le thil ki integrated lo ma tai changa mo ai zaka thil I mu dan tom skills life skills chi yam thil tom soft skills thil tom te pen integrate ngai changina a wider zwa thil dan perspective I wide sang ma ngai dan ina to anon get tung to na pa na kan le kana mu khia mo I wide dan khataya yes hi azo changa kha I critical analysis yam ai kele mean hon critic the ichi khong personally ke bang le why dan de ka defense mechanism sang pa pai cho ile again no pen ta kha why te kha ana poi mo lo mo ta te khina dia GBC product hin GBC again ja ka GBC pen kha hoi lo ba chi na hi lo hilele critical analysis ichi kha growth dia na poimo mo zo changa sapto ma gen taleng baptist ki chithei ai ke presbyterian ki chithei yt iba gen changa again dan constructive criticism of min chin why dan de te kha e lamten zil thak reflection a zil thak ma dia hoi ma kha he constructive criticism te kha ki bol thak na dia ai kele kal positive taka a hoi lama kal sang swan jong na dia kha lak the kisin ngai ka sa defense mechanism sang wa mo hoi kha poi mo ma ka sa hoi bana ki el dan de te ai kele ki gen ki kap to chi dan de te a kha thil la hi lawen o min hon gen al okay a hi le utia hi le koi muna bangja ka hi na chicken te khin na de ka paper bang izalama ka essay paper bang gel hon a comment ka sim le khasya thaswa ke chu na thi sia na tek no min neng tik empathy le am na wan ge no a hi bangja ka hi na chi hi bangja ka hi word na zat what is the point chi khong chan chi toi chewa nai chu personal ta kai la ka le hi le why pe o bangja ka hi hon comment hi bangja ka hi a gel chi dan de wa mo cha I lekha gel a hi to ka gen hi le thil dang hi mi ma le doctrine vai the ton da na le hi the traditional le hi the mo thil tam pia kha hwai lam kha ikisin thak amaule I the sa polama lekha ki gel ingai dan omsa hon challenge the di books chi khong idea chi khong podcast chi khong ai ke le ki ho na chi te khong hwai te khong kha cha I dozo mo lunglut zo kha poi mo ka sa wai dan de te thak ina a culture practice thak leng mo yes wai kha poi mo hi vi o kon chi check ken le he to dan khat defensive law di wai le poi mu ka salatel I learn thi na nga defensive law di mo I defensive ale khabe ve chu ki defensive kha pa chini min a hoi an hil nuam law un chin an hil chama ayan na ki he dek mok chi khan au chi chang lai an hil diu pe no ki learn khano law mo ai dan kat thilam ti ya paper ale hi pe ma diklo chu diklo I learn the na nga hoi pen ki open ma ngai constructive criticism nan chi pen ma ai pen learn ma ngai aya I dam le jing chiang GBC de che hi mo GBC de wena pauzal ni dam jing chiang GBC de a hi ta kitan ne na to GBC ana siam sin lai te asiam sin lel te chini hoi tia ding vai kha no phiam mo vai kha no ka chi chiang lai sim lam pang le khamai thei ai ke le ma ba na journey chi dan o ma le chi dan le khamai thei pa da na cha lai sim lam pang chi ham I wai dan de khat suggestion ham advice chi ham o ta dan thu kha na o ma le mun kon pe de ha GBC ele GBC ki hi ana ki ka injin kum thum ana ki ka injin I omna
theological kazil na le ka foundation on bol to kha thong hi mo ha sa kha om na teng pai na teng ha GBC hi na manglo in chin kha kinai na ma chi di hi uchi kom ma yai hoi za deu le uchi za deu le isi u na pe le hong hi non mo intake sak na mo nong hi hi wa ya hi jing student te GBC se focus lo na lak hi tan kha University of Oxford aba pai the chi kha pathian zar hi ka chi amo ken alunglun na lungul na tu na le akal swan di tan pha lungul theina ginna to lungul theina hon pe pathian hi ka chi awai kha huchi kom ma kha akal lak kha hon tek zel hiam hon dong zel hiam o mei chu mi khen khat in chin ken khat ten kha kilian sa khon sa theyo azya idon dan te khong zya ka ma ile again nop khat om in chin theological line se hilo ilai le mo don khwak neu tom lo che chang capabilities why capacities kha sing tang don ki chi zya ka anei lo ki tuan lo i chu why in chin hilele question dot na khen khat ai kele ke kha ko ya kai le hoi di ki chi dan do ki dot type tin thei siam ya like bang again de do neng chik self studies self reflection le self work nei kho masadin wa in nei hi chianga mi kyanga heitan tunginga heitan tunga ka application hi hi jin hai thei siam lo nga chi dan do ke dot thi thei de thei siam mo in jin wa dan de te khong kha GBC akai lamkha akai singtang akai hi leng le zodon akai hi leng le itut ban lo na i siam lo di bang ma lo ki thei bek le hu chi kom ma twa hya i dot thei di te kyanga le kha lam kha spoon feeding kha om second jin wai dan hi lo de wina en le work ana hi masadi nana se masadi ikai u na te ikai u na zia te khong en thei di bangja ka ke kai dek bang subject lungdut research dealing helak lungdut tinga chi khong ya di khat om hin di mo wa ka dong di wa te kha apan pi dan kha ana onwa me chu research bang lam hi lenga hoi di chi dan do khon ke dot changa topic di len king sila lo ham nang research zone chi dan do na te siam ya ka points tak chu asyam akine hi atup theina lekine hi a capabilities a hi theina de lekine hi huchi kom ne bangja ka lunglut ke bangja ka hwa ya pai di chi I the hi chang na mi kyanga le help ngen ni mo ta spoon feed to top di lo en research bang tan hiam itun khit chiang application bang tan hiam itun khit chiang na hi bang chi deng hoi di chidan de wa kha ki approach ti khan wa ma hi chi kha kon gen da mo hwai kha khen chiang a basic pain ma kha on ki dot chiang help di danom lo I chu mau self study hon nei masalowa mo en hwai an spoon feed di chi kha the thak sai chu ya dia kha in jin hwai pe kha bright kilet sak hwai ba kai zo ja ka kilian sak chi na lam hi lo hilele heitan kai thei di Oxford se hello Cambridge le hi the Liverpool le hi the anywhere it ule hwai tan kha self study back research back nei masadi wa hi chang mi kyang le dong di mo chi le khong kha hi career counselor chi khong hi om lo jak tak pha ma le chu ai khamai thia mo yai te kha neng hi wai kha kon gen azo cha le khazil na practical ministry Christian predominantly Christian here akhen chang na social media le ahat azo tunaya kha kana zak te free will chi dan de ma zat de khong ne tampi cha controversial thei di tampi le oma uchi kom again of the lama ecologies of care chi kon gen kha kon gen kai zek dia mi hing te kha predominantly Christian hizia ma takina biakina pastor se hello upa se hello gingtu teng kha ya ecologies care a kha pan la khom khai hi chi ki thei na pang khom ki kem to asiam
ปังโฮมเสียม emotional อลิยามเทดีเตอบายเทดีเตมออีเบียกินปอละมาปะen diklahi chi ipom do na lama mi biakin polama no pot kha chi bang om thei ma wa za ka kha takena lai siang tho sin te khong bang le wa lam pa ning chi ki reflect to ma ma ikam pau te khong bang ai ke le i ministry set down te khong bang i le kha gyal te khong bang le radical takathil approach the om tham tham hu chi kong ko ma jesu ministry in atupin takha e thei ko mena reflect ko mena biakin sunga mi ka ye hi la ya bia en bika hi ichi lo ti za ka biakin pola ma mi no pot kha mo hwai dan de honga i om khak de kha i lai siang tho sin kom pathian na i sep ko mena ki reflect thei gi geleng de wai hi chi kha kon gen di ไปตัวอะตอมนาอันนุงานันเกียนจัดเป็นไปกระสายกันแหละเฮ้ยค่ะ เจนหลายบูกันสิมค่าคาตอมเมนจินติโมธีเคลเลอร์ติมเคลเลอร์อะมอ the prodigal god กิจิ the prodigal god อะไว้ตัวเอ็น ตะปะไตมังงินจิเป็นไว้ตามทัวปันสนาอันเกลอินจินเอาไว้ค่ะ สุดท้ายเกียงอะ again อะเฮีย pa khatomin apa penin tapani ne aupa le anaupa pen tai mangin ai zaka aupa penin bazong som lo ma ina anaupa pen kisi ka hon ki chianga aupa penin na sang ngom lo dana om enchen amanan gen dana chu tu kon on contextual danan gen changa chu atam zo te pen ai achadam te asap tua ma om ai ke le achadam zo te pen in atang pia achadam lo zo te pen to dana ke sang lo ideo chi khong kha na gen en chen ma pai i alai bu bang le hoi ka sa bang ja ka prodigal go tapatai mang en chu prodigal pen tapatai mang cha ki translating chen aman kha prodigal go than chi changa pathian tai mang dana na ki hisab kha mo hin le prodigal chi changa bang le lavishly spending mo mindlessly spending chi changa amma pathianin ain na a happy na pen banga mindlessly chama ke lavishly man na sataka hangjang khe changina to dana ai pen leng i banga azat te tunga banga anna i bangche ana kham tu hi lo di ma ai older brother pen hi lo di au pa da na yum lo di ngai ya chang ai zakata nan gen le ki relate ma au pa pen hi kha kun bang leng anom khazel ma ma ve chi le gen be di om di zen zen ya gen kha gen be di ตัวโชอมแกฮิเลนวมกะซาโมยายนะพอดแคสต์เลนะฟอลโลว์งามอกูคอนเทนต์ที่โหจิของอะโซเจียงอะลำค่ะจะยายด้านเดียวคอนเทนต์จิไหมนี่โมด็อกเมนต์ค่ะอะปอยโมมาตัวนั่นเดียเฮเลขากิยาลินจิน written paper om lo ale podcast ki gante khong kha reference ki jang the jidan do ma chakan hi hai podcast ka mi pia dia poimo a hi kom ko ma academic ka dia le hon pan pi kha tam pi na omen chin wa ja ka hi initiative non la kha I kon ki pa pi pen ma mo I bana mi tam pin le tu nung changa content creation ni chi kha tam pi hong om to di hu chi kom ko hi chi bang dan de wa mga like intense substance nei dewa intense dewa hai topic om ya mai ke le society thil su kha church su kha chak ki kup na mo chi de hin te hai dan de khong kha poi mo a hi chi kha kon appreciate ko mina kon gen bi a hi le ki pagla tel hi ki pa kong ko ma le kiswan la na le analian zel mo azyak ai chi ma banga en le I asiam chu ki lo hi le anit om zaka hi thi khom khoma ki bol chini le ana ki try zel anit poimu na ma hi azo changa to da ni na en leng yon bol tung so ni na mi dang ten le a hoi so semon bol le chi de isak na na he dai mo yen bang dai youtube ka tunga ideas te tom gen zel ideas ka gen te pen kha mi ngai dan to le ki twak lo mai the hi le ke dei pen chu mi ngai dan to ki twa ke le hoi ngai dan pen ma leng video bo lo hen la he le cha grow home ni mo cha thesis le antithesis chi ha mai chan pai to di chin kha community na grow di hidai in chen
le khen khat te hoya salo ten hoy salo chi tana pe in chin hoya saklo na zia ko it's a argument hiam on bol le chno manuam di mo en le ke larn din chin lang Hmm. lu thai de hiya bana Why? a atunga chu ki bol ngam loi le memes khat ka ton ka na ka apana hoya apana chu ka kier no lo mo kier no lo apana chu ki bol ngam ta ikir min ngai dan teng ikir sung teng chu ki bol the lo in chin Bol it's a all of this. personal mention ya a goal so mention a goals pen atun na di muna kha alampi pen cringe chi ki galen chen cringe la ngai mo ida elam ti lai pai te pau hile cringe la ngai cringe la pai te pau hile tai changa chene hoi da na hi e non ki pa pia ken le ki pa wai ka sa zo changa bana nang leng na struggle te khong na hard work te khong ma bana hon lo ching nge in la mo pathian na lampi ten pi dinga sung le pa hi na ikile banga part time na na sep na te hi na hi ke le like na lam pe ma tel isam sin na pe ma bana to pan pi ton tung le chi kha kon vai khak na hi hai tan na i zo dia ma bana le to banga poi mo om le topic thak khong ai ke le research nang research ke sai bang le kup nob be om ngei ding na ka ging ta hoi ti khong bang leng episode atam sa sian mo ma bana leng ki ho to lai ni mo Oh tu yeah. ni tu ni Ipang mama your ti le mama. ti pa chen Thank da ole om nom bang pha Hong Pa.